Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Merindukanmu, bawa korban pujian terbaik. Ku persembahkan hidupku untuk-Mu. Ku menantikan-Mu, bawa korban pujian terindah. Ku persembahkan syukurku padamu. Darah-Mu melayakkanku untuk menghampiri tahta kudus-Mu. Darah-Mu menyucikanku, menguduskanku dari dosaku. Bawa korban pujian terindah. Ku persembahkan syukurku padamu. Darah-Mu melayakkanku untuk menghampiri tahta kudus-Mu. Oh, darah-Mu membebaskanku, membenarkanku, semua anugerah-Mu.
Salam hubata haganupan. Salam hubani hita na igrejaon. Sonaima homa na iruma mandiutin kebaktian secara online atau live streaming. Ibagas berngin iban hita kebaktian Minggu Paskah Paduan atau tuntunan kedua na memakai model B. Galangan sadarion aima 2 kantong. Sada jemaat, sada nari pusat. Paima ipuka kita kebaktian ta ipakai hitama waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita umbani haleluya. Nomor 408 Aisada das kebani 2. Ibagas gorani naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui na pasing, sitop palangit pakon tanohon. Amen. Ulang mabiar, ahudo na parlobe pakon na parpudi, anjaha na manggolu, nadop mate do ahu, anjaha tonggor ma namang golu doau rosi sadokah ni anjaha bakudo anak kusini hamatean pakon dagoritoru. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, terima kasih mabamu, halani domma italuhon ham hamatean, dosa pakon sibolis in marhite parpuhoonmu. Sengbe mabiar hanami madopakon hamatean, domma ito guham hanami, humbani hagulapan, hubani haliharon. Janah ipaluah hamdo hanami, humbani hamatean, hubani hagoluhan.
rajai anjaha pargogohi hamma hanami marhite tonduimu. Ase ibagas hapor sayaon na manggoluh, apa pambalausion na sitong hanami, mamuji pakon manombaham Tuhan Yesus si parmonang. Amen. Mandoding mahita umbani haleluya nomor 68 Aisada das kubadi 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop niuhur hubani jolma pardosa. Domma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma. Anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon. Pala mati tarsilang lah makokop hanami, anjaha mulak manggolu, naik kunagori atas laho mangapiti hanami, tapi gatilang ihapkon hanami bagal ni pakokop muin ban nami, janah gati seng ihargahon hanami in bani goluh nami, haganupan in mamakkorhon ni gijang ni uhur, hapung jana hurang ni pangarusion nami. On pe naroh mahanami hubamu masopot kondosa nami. Sai palumbang hamma uhurmu, sasap hamma dosa nami. Pargogohi ham hanami laho manangihon hatamu. Ase lambin ididah, ya hapkon janah iarusi hanami, nadop ihokop hamdo hanami. Ajari hamma hanami, ase iboto hanami martarima kasih marhitehon ni uhur, hata apa pambahenan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek namion, ibagas gorannya anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Tangar anjaha hapur sayai hita mahatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Makokop haganupdo ia mate. Ase ulang manggoluh bani dirini be na manggoluhin. Tapi ase manggoluh si dea bani. Nadop mate anjaha mulak manggoluh makokop si dea. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganuk dosata,
halani ai pataredah kon hitama tanda-tanda pargoluhan na bayu. Asangapon ma bani na bata ibabo. Amen. Mendoding mahita, haleluya nomor 70 tolu, Aisada tambah tolu. Riap mahita jongjong. Saksihon hita maha porsayaon tain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani nebata bapa. Pargogo na sotarimbang na manopalangit pa konta nohon. Au porsaya bani Yesus Kristus. Anak ni nebata na sasadain. Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria, sangga nape hariaban, marhite to dinapasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Pilatus, ipasilangkon, mate ajaha itanom, turun hulaguruturu, ulak mangguluh bani namade, bani ari patuluhon, naik ke surga, anja hundul isiamun ni nebata bapa, pargogong na sotarimbangin. Punjay Maria mulak magira, laho manguhumi hamang maululu, pakon nadok mate. Au porsaya badindun napasing, bani kuria persadaan napasingin, parsoran ni segala napasingin, bani hasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani agoluhan nasa dokani. Amen. Paima ijolita hatani bata, mandoding mahita umbani haleluya nomor 71 Aisada das gubani 2. Oh
martonggo mahita. Dia te tupa sombah nami hubamu Tuhan, halani hidup nuhurmu, na makasomani manramotkon hanami. Bui hanami martupu bani panorang on, kuriamu GKPS Bekasi. Banina yadongkon hanami ibadah pasca tuntunan. Bani kuriamu na hadir i gereja on ale Tuhan. Sonai age terlebih paguri ni kuriamu na mendihuti ibadah on secara live streaming. Terima kasih mabamu Tuhan. Doma puhoham gabe marhamonangan hanami. Halaniin Tuhan sihol hanami ibo haliham marhite hata hoguluhan na pinadasni juak-juakmu. Marsahap maham Tuhan doma sirsir hanami haganupan manangihon ham. Marhite Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Horas ma hubata haganupan, horas ma hubani nasyam, kuria na hinaholongan, naman dihuti kebaktian on secara live streaming i rumah nasyam bait ini. Selamat Paskah ma hubata ganupan. Diar Bapa Inang hita haganupan, hatani Tuhan nasihol ondos hubata marsada-sada bani Paskah tuntunan on ay mana tersurat bani Pesalmen bindu 136 ayat ni naparlobe das kubani ayat 10. Pesalmen bindu 136 mamuka humbani ayat naparlobe das kubani ayat 10. Puji ma Jehovah ai pardear layak do ia. Tongon rosi sadokah ni do idop ni uhurni. Puji ma naibatani sagala naibata. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do idop ni uhurni. Puji ma Tuhan ni sagala Tuan. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do idop ni uhurni. Namambahen sahalaksi halongangan begal. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do idop ni uhurni. Nama nopalangit marhite hapentaran. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do idop ni uhurni. Napaherbang tano i atas nibah. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do idop ni uhurni. Na menjadihon panondang na bolon. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do idop ni uhurni. Mata niari naman rajai na siang. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do idop ni uhurni. Bulan pakon sagala bintang naman rajai borngin. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do idop ni uhurni. Nama munuh bunga tubuh ni masir. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do idop ni uhurni. Aima dasni hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta
salah sada cara laho menjupahkon sekaligus mangakuhon bagal ni pasu-pasu ni Tuhan sadokah ni goluhta aima marhitehon ni kilas balik sejarah. Halani marhitehon ni na flashback hita atape ibain hita kilas balik ni goluhta hatahonon ma 5 atape 10 tahun ipudita. Coba bilangi hita Bapak Inang, aha deba pasu-pasu nadop ijalo hita humbani Tuhan. Sadokah 5 tahun ilopusi hita. Ranurhu jupah kita ma sada pangakuan na bagal. Bahasa sadokah na 5 tahun hulopusi ari-ariku goluhku rombang dapat audo pasu-pasu ni Tuhan nalang ongga maroti boy hatahonon bagalan ma pasu-pasu ni Tuhan marimbang sitaronon itong-atongah ni goluhku porini pe wapkon bui sitaronon atape masalah bani goluhku tapi bui homahatahononku bagalando kuasa ni Tuhan itong-atongah ni goluhku dengan cara ai Bapak Inang jupah kita ma sada kesimpulan secara hapor sayaon bani nasidobut ni parpesalmen on tongon rosi sadokah ni do hidup ni hurni halani anggolang icubahita mardingat-dingati pasu-pasu nadop ijalohita maka kita kesulitan untuk bersyukur tapi anggo ganup ari dohita maka tahun hubani Tuhan tongon Tuhan buedo pasu-pasumu. Tapi persoalan nih Bapak Inang, itong-atongah ni goluh ni jolma, pasu-pasu ai pita nani didah secara materi tumam. Ondo persoalan nih. Gariada jolma na marhinadongan atape nalobi humbani bagas pikiran nih. Ai pehoma kesulitan martarima kasih hubani Tuhan. Sedo nalang iboto haganupan air naroh kumbani Tuhan. Kita semua tahu bahwa apa yang kita kerjakan dan hasil dari apa yang kita kerjakan semuanya dari Tuhan. Tapi pertanyaannya mengapa kita begitu sulit untuk bersyukur pada keadaan? Halani biak ni jol mahape songon bani piga-piga hasaksian ni age para pesalmen, age bani padan nabasaya, padan nabaru. Biak ni jolmain mangidah na ilobe ni panonggor ni do. Dia lupa, kita lupa bahwa Tuhan bekerja setiap detik, setiap saat dalam hidup kita. Anggona sukun piga-piga orang tua na lansia ahado inang si hatarimah kasih konmu sadoka goluhmu hubani Tuhanin lang ia tahun ni na sukses nyombah ni lang ia tahun ni na buwe hinadongan ni tapi gatinan ma ni bogey humbani orang tua tanalansia bui au sehat
janah bui au berkebaktian memuji Tuhan hu gereja. Ternyata di kalangan orang tua lansia, anugerah terbesar dalam hidupnya adalah diberikan Tuhan kesehatan sehingga dia bisa memuji Tuhan setiap saat. Saya ulang iraguhon hita Bapak Inang. Au sendiri pe piga-piga ianan pelayanan lang huraguhon partupuan ni inang nalansia atape inang Naomi. Mereka begitu militan untuk datang memuji Tuhan. Ternyata ada sesuatu di balik itu. Bahwa mereka menyadari haganupan nai bere nadong bani guluh niai si bere-bere ni Tuhan. Halaniai Bapak Inang merlajar hita bani panorang on secara khusus bani minggu Paskah tuntunan. Nah, ketepatan bani sadarion tini nggonatuari Paskah na perlobi janah bani panorangon Paskah tuntunan. Merlajar hita bani pesalmen on na perlobi sahali merhitehon ni sejarah guluh ni bangsa Israel ipataridakon haganupan pambahenan ni Tuhan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi siapapun yang mendengar pernyataan iman ini untuk tidak memuji Tuhan. Halani domma ipajojor haganupan. On mana binahen ni Tuhan bani bangsa Israel. Humbani Masir, humbani parjobolon ni Babel. Pakon seterusnya. Jadi yang gua merenung Bapak Inang bani ambilan tahun, puri ipajojor Tuhan ma pasu-pasu ni hubaku, maka bisa saya sedih. Sopat doa Tuhan mendoli, sopat doa Tuhan marungu tungut bani pelayanan. Lang talupau lobimu Tuhan. Halani anggo ipajojor Tuhan mahaganupan pambahinan niai Bapak Inang luar biasa. Bahkan ketika kita tidak berdaya, dia bekerja dengan berbagai cara. Sangga luja nasyam Bapak Inang. Sangga boratan pikiran nasyam marhite sitaronon. Nah saya begal. Apalagi zaman Covid on, pandemi on. Buido jolma marsitaronon. Justru ketika itulah semakin nyata. Bahkan kalau beberapa orang-orang percaya pada masa pandemi ini berani mengatakan, justru di masa pandemi ini iman kita itu dipertanyakan. Buido ipataridahkon kita na setia hita na martuhanon atap na taruyun hita bani na sodapni hita terbiasa somal hita halani ibatasi na margereja kebaktian langsai aktif dopni gabe lupa hita bani tanggung jawab ta mamuji pasangapkon Tuhan halani sedo halani ianan sedo halani pandemi on mangolati hita laho mamuji ia. Dengan cara apapun kita bisa melakukan. Termasuk mai Bapak Inang martarima kasih. Anggo isurvei halak Kristen. Maka hasil dari surveinya adalah kebanyakan orang bersyukur ketika dapat sesuatu. On halna normal do on Bapak Inang. Secara hajol maun ise hita nalang makaton terima kasih anggo ibere ma berkat atape pasu-pasu. Lang mungkin lang haton nasyam terima kasih bani bos na memberekon bonus bani nasyam. Lang mungkin lang haton nasyam terima kasih ubani Tuhan lang ibagas rencana nasyam dapot pasu-pasu nalang irencana honai. Tapi marhitehon ni ambilanon HP Bapak Inang boy iparlajari hita sada pola hidup ni par pesalmen on.
bahwa ternyata di dalam kehidupan bukan hanya ketika menerima sesuatu lantas kita memuji Tuhan atau berterima kasih, tapi ketika kita berharap dan belum menemukan jawaban dari harapan kita. Ijai do Bapa Inang Tuhan marhorja marhite kuasane. Adong pengalamanku secara pribadi Bapak Inang, on kesaksian nyata. Sangga au kelas 3 SMA, jarang doa martonggo. Jadi yang go pajupah pakon hasoman SMA, tersonggok di sini au gabe pandita. Purini pe butuh rajin ringgas lau nama poso, anggo au tugasku pita pengantar jemaat do. Manaruh konsi da sugareja do siai mulak menonton bola. Beri sandapan orang Bapak Inang ketepatan horjani Bapak ijai sada perusahaan air kemasan ikrasaan masuk shift malam pakon abang bani panorang IP karyawan ijai tading mah nami natolu au mama pakon boto jam 12 malam hudingat mai hira-hira jam 12 mati ma pelen padam listrik sopong ma berteriak mama on ge HP idoit kala jengking aduh ge basi malungunnya alani pudini jabuna miai sawit jadi mungkin bani panorang ai suhu pakon cuaca gabe hona doit ini bani panorang ai Bapak Inang on mana usaksion terus bani ambil aku laho maka tahun terima kasih bani Tuhan martonggo au laku boto ahana mangujur awalani bani posisi ai langadong naboi na horjaon dauh rumah sakit puskesmas pema tutup jadi nah horjaon ijai martonggo lo hujolom nahini mamaku atahon Tuhan pamalum ham nahini mama on lang malum homa tapi dop kosiai berangsur-angsur mama ini tidak lagi merasa kesakitan meskipun bisanya itu belum keluar secara sempurna. Hanya kami berikan pencegahan seadanya apa yang bisa kami lakukan. Patar pagi ini pe baru ibuan berobat ke puskesmas. Dop kosi masuk sekolah pandita au usadari maai. Ape hasil ni tonggo ai sedo maningon Tuhan bereham hubaku on mitor iberehon. Jadi duk kosi namar tonggo ayau masih lang malum mamaku. Ayah mah sukun-sukunhu. Kenapa waktu saya berdoa tidak sembuh? Tapi ternyata Tuhan menjawab. Nah iberehkon Tuhan ayah mama on bertahan sampai pagi. Sampai abang dan bapak pulang dari pekerjaan. Dupai martarima kasih maau. Ibere Tuhan au pemikiran nasonayai. Dan saya teruskan itu dalam pelajaran teologi nai mahapetene namar Tuhanon. Ketika kita meminta sesuatu belum tentu apa yang kita minta itu akan kita terima sesuai dengan pikiran kita. Tapi boido hita maka tahun terima kasih bani cara ni Tuhan membalosi tonggo taai. Mungkin kita sekarang ini dalam masa pasca ini banyak sekali pertanyaan. Mengapa begini, mengapa begitu, bagaimana saya harus melakukan hidup saya dan sebagainya. Bani sukun-sukun taai Bapak Inang, sasitong ni domma ibalosi Tuhan ai. Tapi bagaimana kita memahami jawaban Tuhan itu? Karena jawaban Tuhan bukanlah sesuai dengan jalan pikiran kita. Halani ai do mungkin ra payah kita martarima kasih bani Tuhan. Nah doa maka ton terima kasih bani Tuhan. Do masa 10 tahun au lalap mangindo lang lalap iberekon Tuhan hubakku. Mungkin begitulah keadaan hidup kita. Tapi marhiteon ni ambilan on ipa jojor haganupan nabi nahen ni Tuhan. Mulai humbani ayat 5 daskubani ayat siah haganupan ai mana ipa jojor pasal pambahenan ni Tuhan. Semuanya itu
ingin mengingatkan kita. Langong ga Tuhanin soh barang sedetik laho makop-kop hita. Termasuk mabapainang bani Paskah on. Saya selalu mengulang-ulang perkataan saya. Laku boto bapainang atigan COVID-10 siawan berakhir. Tapi saya percaya bahwa ini akan segera berakhir. Marhite kuasani Tuhan. Halaniai terus doa por saya. Bani cara-cara ni Tuhan pasal sehon COVID on. Apakah itu vaksinasi, apakah itu edukasi tenaga medis kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Por saya doa wijaya Bapak. Halani horjani Tuhan ai. Horja halongangan do. Pambahenan niai anggo ipa jojor hita Bapak inang songon na ipa jojor par pesal menon. Sangat luar biasa. Aido aseya tahun. Tongon rosi sadoka ni dokah ni do hidup ni hurni. Bahwasanya kasihnya setia selama-lamanya. Halaniai Bapak inang marhitehon ni Paskah tuntunan on. Adong pangarahan hubatta. Adong ontangan hubatta. Aimas sonaha hita nadop manjalohon haluahon. Marhite parpuhon ni Tuhan Yesus in. Maka terima kasih kon haganupan nadong bani goluh taon. Banyak sekali cara untuk bersyukur. Bersyukurlah di pagi hari kita diberikan nafas kehidupan. Oleh yang godoma marbayar oksigen baru markasaksian hita. Tongon Tuhan luar biasa do pasu-pasu mutene. Sadokahon lang marbayar au oksigen. Bebas gratis do Tuhan. Lang ongga au marterima kasih pasal ai. Tapi dop kosi marbayar, dop kosi buis duitku baru pehuboto bahasa bagal do pasu-pasumu. Banyak cara. Lang maningon materi na ijalohita, tapi marhite situasi kondisi ni goluh taon Bapak inang boy do hita mamakai ai laho marterima kasih hubani Tuhan. Marterima kasih hita hubani Tuhan halani pambahenani hubani hita marsada-sada domma terbukti bani parpuhon ni ai. Kita bukan lagi meragukan kebangkitan, tapi sekarang kita memaknai kebangkitan itu. Apakah benar kita semua merayakan kebangkitan itu dengan terus-menerus membaharui iman kita, menjadi iman yang selalu bersyukur, menjadi iman yang terus-menerus berpengharapan yang teguh. Marhiteon niai Bapak inang boima iapkon hita tongon rosi sadokah ni dokah ni do hidup ni hurmu Tuhan. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan. Domma ondos hatamu itu ngatongah nami. Tongon ali Tuhan lang terbilangi hanami. Bagal ni pasu-pasumu bani goluh nami Tuhan. Sangga ibagas hasusahan hanami, rodoham manogu-nogu hanami. Sangga ibagas malas nyur hanami Tuhan, rodoham manggoki malas nyuhur namiin. Ganu pari, tahun hu tahun, terus do ijalo hanami pasu-pasumu Tuhan. Terlebih maai pambahinanmu nasain bagal bani guluh nami on Tuhan. Ambit boy ibilangi hanami ipajojor hanami ganupanin. Kuasa hidup ni hurmu naman ramot kon hanami. Tongon ali Tuhan. Rosi sadokah ni do hidup ni hurmu. Hal ini Tuhan marhite ibadah pasca tuntunan on. Isa dari hanami ma Tuhan. Bahasa maningon lambin marterima kasih hanami hubamu. Marhite pambahenan, marhite pangabak, marhite cara pandang nami mangidah dunia on. Haganupan naido pakok kanami, ningon boido iha tarima kasih kanami Tuhan. Halani ganupan in naroh kumbamu.
suka duka bani goluh nami ipake ham, ase totap hanami pasangap kon goranmu in. Halaniai Tuhan hanami paguri ni tukuriamu GKPS Bekasion, na mengikuti ibadah pasca tuntunan saborngenon Tuhan. Urupi ham hanami ase gabe halak Kristen na tetap setia martarima kasih hubamu. Martarima kasih halai nado puho ham gabe monang hanami mantaluhon dosain. Nado puho ham gabe monang hanami mandopakon sitaronon nami. Halani Tuhan persaya hanami. Bani sitaronon ay mapandemi COVID-10 siya na totap ope ido pakok nami Tuhan. Posuhur nami, tengeruhur nami. Kuasamu na bagalin Tuhan. Pasaloseon haganupan. Salpuon ham sitaron nami in Tuhan. Tambay ham tenger nuhur pangarapan na tuguh ban nami. Asiganup hanami menjaga diri nami, sekaligus memahanami marpangarapan na tuguh kubamu. Tuhan nebataba panami, pasu-pasu hamah ganupan paguri ni kuriamu GKPS Bekasion, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, haganupan hanami Tuhan, ramot kon ham, bastu maham bay guluh nami, mengasup maham Tuhan mambain boy hanami tetap mengidah begal ni pasu-pasumuin. Tuhan lagi ganup kegiatan program pelayanan nedong koni kuriamu. Hama namar horja bani PHMJ haganupan majelis pengurus tingkat seksi jemaat sonai age haganupan guru-guru sekolah minggu remaja. Ase ganupan kegiatan pelayanan boy mardalan torsa. Lambin yapko kanami ma Tuhan parmudu-mudumu bani guluh nami. Lambin marbagal huma haporsaon namiin. Tuhan, perdosa na bagal doha nami. Engkau mengidah hadirion, pangabak, persahap nami. Buai doha urangan nami Tuhan. Tapi napos dohur nami hubamu. Doma isal puan ham haganupanin. Gabi mulak bayu, haporsaon nami. Buai hanami Tuhan. Ipake ham. Gabi alatmu, lau pasangap kon goranmu in. Terpuji maham Tuhan. Marite Yesus Kristus coloham tonggo elek-elek nami. Amin. Paima iondoskon hita galanganta. Tangar hita malobe hata ninay bata. Nagabe onjolan bata laho manggalang. Ay mana tersurat bani. 2 Musa bindu 35 ayat 5. Patupu hanima mahun benima galangan hubani Jahoba. Barang ise narosuh uhurni. Iboban ma galangan hubani Jahoba. Sonari ondoskon hitama galanganta.
siap mahita jongjong. Martonggo mahita mangunduskon galangan tahubani nai bata. Ham Tuhan nai bata si madahanami pakon haganup goluh nami. Terima kasih ma hatahonon nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, ipar rorot, jana ipasu-pasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo homa parhiohun, hajor giton, si panganon pakon si inumon, rosina perlu bani goluh nami. Tanda ni terima kasih nami, yonduskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu nadop bineremu, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anja pasu-pasu hamma on, gabe galangan na misbo ilobemu, bahen hasangaponmu. Jana mambahen lambin marataridahan harajaonmu i dunia on. Sai tambai hamma pasu-pasumu, jana sai lambin paganda hamma holong ni atemu huban nami. Ajari hamma hanami, ase lambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami, hubani harajaonmu, bahen hamulyaonmu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Wondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Tuhan nai bata paridop nyuhur na sumurung. Puji-pujian pakon terima kasih do talup sombah konon nami hubamu. Halani marhite idop nyuhurmu, itu bukon hamdo hanami padua halihon, hubani hagoluhan nagok pangarapan. Marhite parpuhoni Kristus Yesus humbani namate. Domma italuhon ham sibolis, hamatean pakon nagoritoru. Namangelik mahanami hubamu, ase pargoge hamma hanami lau makagalukon hamonangan muin. In mahomana patotapkon uhur nami, laho marhasadaon, marsaksi, pakon mangidangi, bani ganup ari-ari ni goluh nami. Maidop maurmu, balosi hamma tonggo nami on, naipadas kanami bagas goran ni anakmu, Yesus Kristus siopkop hanami. Amen. Hamba panami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu inagori tongaon songon na inagori atas. Bere hama ban nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni asoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami boboy ham huparlajoan, palua hama hanami humbani pangaku. Laho manasyam, jana ulang masurut ringgas ni hurnasyam, hisah ma ibagas tondui, sirsirma mambalosi Tuhanin.
Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anja i paroro Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu janah maidop ma uhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu jana ipa sorap madameni bani tonduimu. Amen. Horas mabataganupan. Horas ma hubat taganupan, tarpuji ma Tuhan ta, doma ibadah ta, ibadah Paskah tuntunan. Alanyai terima kasih ma hubat Bapak Pendeta Andrian Rajanagur Purba, Rosi Haganuk tim diakonia tene majelis tim diakonia, na bagian bani pelayanan Budarion, terlebih homa tim multimedia, pemusik, Pak Konsong leader. Puji ma Tuhan bani pelayanan Taganup. Halanyai jongjong mahita. Nasyam nai rumah petene. Jongjong ma. Hataon hita ma selamat Paskah. Tetap bersyukur. Selamat Paskah tetap bersyukur. Nai ma hataon hita hukanan kerita. Mulai hita ma selamat Paskah tetap bersyukur. Selamat Paskah bersyukur. Nai matongon tetap maita bersyukur. Tuhan ma mempergoi kita makurjahon hatani songon nai padas ni hubata bernginon. Horas ma hubata. Bulak maitai bagas damai. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan.